ase ya jabo ya mamasa nkamo ya mundi monim no ya de aka no maye we sakin zongo eno ewo atwemako anwoma bato mpesua no so na bra ada agi kono na nyo no nko nam na wone mantanyi titena ni de ma osona manyoku yewra benada ntwebu osi akwa ebo no mra ne seche ma wontumi wode ne de enso epi so ekamoni bia wo the president any history any abakosem kese ama kramofoni na kisa we ni kramonia alaji mabud ba omiane kramonia a Christopher yini na ya tina tu se opasudwe opakroye opekabom obema kramonia Christopher nyina yini na aja Abraham na wo Isaac Isaka ana wo Ishmael nti abemi nyina yakabo abi nyina no ya baako nti du se yimi ya no krabofo so omonje anabi Isadi wasuna manyoku titena ni de ma santemanta no yewra benada ntwebu osi akwa ebo no mra ne seche ma wontumi na ate se wode ne de epi so ewo second zongo yewo atwemako anwoma sabre kro na de wono nso te Alhaji Mahmood Bawumia netoa se running mate Dr. Matthew Poku Prempe na wono nso enenam a wo bo nto akro na abi na wono de ne de no ekokopie mu obekwai abato mpesua so eho na ode to wono manimo se 2008 bra mampani nkufo wo so de no de ema wo so no di ntwo kese pa yesketa mbra so hewtiri hye oche foforo na wo ka de akere bekwai fo se 2008 wo man to aba ne ye ama so no na afidie wo mon koto ne dodo mu pa wo mo to nso a ba bia wo so no ne gina no ho na ne bagina ma obi anto sketa mbra so ka ebipechi ache ensiomo ewiemo bekwai mai e de epipejira na bekwai de enchira you may move here. The banana don't just suffer when you for her. And the three. So up in the house to house, the other chance. If you are suffering the imam for the vampire man. No moon shrine. No moon shrine up on channel. Now you come back quiet, you do the quiet room near call house to house now. I send na ye cano. At our soon. At our commercial. Na 7 December for Twabana, the Dr. Bawumia no, and na Dr. Poku the preacher, the quiet, a sipe. And semi bekwai abato mpesua so na Dr. Matthew Poku Prempe de utua Alhaji Mahmood Bawumia ne pamu wode ekokotu dwa. Na CETAG fo nso aka won ho bio se de enkontwe ne won benya atwe. Na wasana bosumi mu ho wo mkeka won ho a aban bae ne wo mbesi nkonwa ewie wo de won sa hyante ase enwoma bi asese enema betimi akoye wo montenka mu nom ene ntafre wo ese wo munyade ye adwuma no enema besesa na nso kama esa sa abre no na aban ada enti wo mkeka won ho an wo so de bae ene se wo mudidi nkomo wie no wasan akoda bio besisa abre de wo mko mu eno ya asundwe enti ase enwoma no enya dia wode ye adwuma enti wo mo sa keka won ho ama se si a mo kyerefo kora beka ho mo wagefo a wo mo nso nyina de wonkukunu won kaka egu fom ne no yewura Dominic won ne kasa edema wo mo wo kyere mo sei. We want to state emphatically that we are law-abiding citizens, and we know that using strike as a weapon to drive home our demand will have repercussions on our students, among others. What we are saying now is that government should look at the Ghanaian student. Government should look at what is currently happening and the fact that teacher education is the foundation of education in Ghana, and the life of the college education lecturer matters because we are training the teachers who go back to train children to become engineers and doctors. Therefore, our welfare matters. So the government should prioritize teacher education and do the needful. The migration has dragged on for more than 23 months. We don't want to go on another strike. In fact, as I speak to you, we are rushing our students through the second semester activities, and you could see occupational stress and burnout being experienced by our members, and then our students too are also going through academic stress and academic burnout. Yewura Dominic Owusu
wono ne kasa edema CETAG foi na ate se ode wo makosem to Sompa sentrofo anim yeda so aginem wo democratia yeguso echi no kamanka bia mamuomu na wo mai Ghana sesei de akwakoye twape esi dodo na no eye gadamse ko a ye ni abere se yepese ye ko na ye de ani nso akwakosi aban so na nso sa abere aban so hu boto na no na kampese wode krawa no ahye enam sa ye so ma democracy hub fo kambo mu se da bi we de wo mo ntenase wo mbeye o ye kirekirenche e de akire aban ama na hu se dom na ni abere na eneda wo mo hye sa o ye kire yase echi na ene se wo mo gugu so na 37 intercession kwan na 37 military asopiti ye de afo oba de wow anka obefa so no wonum kosi sa kwan ni nyina abera mra kwan mu no na nka ho enka ho ekowie Oliver Baka Vomawo wonde akura kotu apolisifoɔ ka asafoa ni nyina ne se wo muntimi ntuka ne ni wo machi enom ne ho ade ekowie na apolisifoɔ de beto abonten se papa na doje wo mo hwehwe no na wo munya na ombeso ne panchi de na akwa daba mponachi papa enso ba abonten be kire se wonwane na apolisifoɔ kura nim ne number enom ne ho ade na bere se mode no ho kura be kwa akoma wo ampa ne nuane ampa yaso Baka Vomawo panchi na eno ansa na worombeso no kura no nsem bia wode tuudwa I'm not in hiding. I've been having conversations with the police officers. In fact, yesterday, we went through several police stations trying to find where people have been held, all the way down to Amray here, in search of persons who have been arrested. We have not been able to find them. Our consistent message to the police is that, which of these police stations do you want me to show up in? I am going to show up today. I'm going to go to a police station today and demand that I be arrested. Oliver Baka Vomawo no. Wono ena wo ye kire nyina wo boabo adom na no de wo mo hyase ena wo se nipa mienu bia ya so wo mpanchi ba bia de wo mo afa bia wa hwehwa wo hu na wo bebo modern se safo no ye beja wo meka sei se ye beja wo ma na se ye nya wo no aposifo aso no nso epanchi ho nkomo ena atese na wo bobo so no na medu wura nsuta kwa amambe poso ho na honorable Adelaide team wono eyemrase bedwani na oba ahema owo ho wodi ne mfinhye edu okno ye de ne si akonwa no so eno na owura Victor Sepoku wona kasa edema mame Adelaide wodi tudwa se eno di atudwa prenye premfasa afia bato no wo mo bon hommodin bia se asomdwe perepere yo ebetimi aye adwuma wo my Ghana mu ye nsuta kwa amambe poso nso eka ho Nelson sono etsepa ekotire enu timre ni dunia kotu aba ya sese wo be kuma na wo ni fano na no no susu gitumse akonya kasa no ye ro na mu mpaboa na ye yu tiri ye free utiri so a ya nsa fa me so bio enu tedu wa ye nyina ye kaise ya me aya domwa Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana. Eni a wuti yeni mfoni a wuhwe ni Ewura Victor Osepoku wonne kasa edema mame Arlene Ntima nsuta kwa amambe poso wonne mrahye bedwani ewie no anso ho abankrache wo ho Ewura Kodua Honorable Kingsley wono nso ede BP so ekire adwuma pa wosona ban yayo ye ni nti e wose nsuta kwa amambe poso fo esanto a wono so rolling start at the beginning. Then both of us, Abba. I remember 2012. The last one, of course, Honorable DC, Honorable Kodua Kingsley, wono ena nsuta kwa amambe poso ya bankrache ena otene ne etwa ato no. Ye sanso akọ drip machine ho na Cape Coast ton na meduwura. Ho na MP wo ho wo ye chineye ba. Owura kwa amena nyako. Wono ne ye mrase bedwani na wokofa drip machine se wo ye astrotef bibia matimamufo wo ho titiri na abura. Na wode kwaya wo ye adwuma na no wo ma ba beje afiri ne nsem ama sesi akwa kodi parliamentary candidate a won potem ho akwa wusi
ye de akwakosi ne fie ene eho ade ne no na enkutahode bofo de ma Chineyama Nyuku no ma me bel amosi wa de tudwa chese adwuma no de nkasa bio eyeman ni nyina adea na drape no nso ama MPP fonko eba makuru no enti MP wo so de ye adwuma won ma ba beje na de etuemu no woda na di sei Dr. Kwame Ntanya sitting MP for Cape Coast North. Ne constituency cakes now or teacher or the communities. Kedu as our requesting the open astroturf. True nanano. No one the petemas I say on the Coca. Until no other go to an monoco municipal. Local the permit. That is the land. See BBI Yamana Domoto Quim or your call or your pay drama for your Kobana and said that I bring Pamo Quim. Asasido. Or your districts improvement projects program. That is the drip. Now I am drip in Hassan. Drip machines in your machines are. Oya MPs our Ghana, all the 275 MPs our Ghana, our Mbese Bogum. Mano common friend bia wakem or chair arrest or other ban was me MP biala moba no go to no place or dom pono. MPs in our cable day. That was a common friend na wakem na abanon farm. Echo district biara. Oya Yanu Road, Cape Coast North. Ya wode here. Ene a wotie ni mfoni ana wo hwei Cape Coast North waba wakasa edime Chineyama Nyuku no Mabel amoyisua Eshon na atese na wakasa yi afi mamemfa nwura aban lawyer pani abedi akire na boboa no yewura afretuan yebo a bono de hye na wode nsem bi atodwa se emre bi aba abonten ya wono atu ne din se sabio jamamra no eba be katakata abonefo so na wono ebe ebone no ye de ayen katanimu akata wo monim no se nokure bi enim se wotenatena se ema ebitu mfuturu gu ani tituru wono ma wo monye in-laws wo monim mrem na wo ka bibia edigu ani a na sabi watenatena ho na ama ye de sekan edwa namkan na yewura afretuan yebo a ekire se de mra na kire ne de ntia aba. It's a financial crime and you are ready to go by the terms of the act and your offer is acceptable to us, then we can enter into that kind of arrangement. But that also does not mean that if, for example, you've stolen 1 million Ghana cedis and you want to refund 2 million Ghana cedis, automatically we must accept that offer. At times, we may not accept depending on the facts of the case. We may say, even though we want to pay, we will not take the money. We want to go to full trial so that at the end of the day, if you are convicted and you are sentenced to prison, to serve as a lesson to others. One year, so for body Oman eba yatantene ne ho nsam so a wada no oyebede akirema aban lawyer penny yewra afretua yeboa na enam se da so a wo mramu die ma menko yewra kodua kwaku ho wonna ye penimpa wada hope for prisoners and for civilians Ghana no na wode asem bia todwa se abato afemu ne yewe akato ne bra na yeto aba no na emmabunu titru ene wode afuto ya kwa ama wo mo se wo mo hwe wo niema bi ye wo ye neme nteme ho ase matiu makao eno no sa enya ba sa tie bia mra no so bedi ne hene edi ne hene hweye na wokoda daba mpranchi akwa kodi dokunsini de mirimiri ne nsini eno sa no so nya de ebeboa na momani da so ne ani so ade hunu papa owo sanka obia beye de ye na obia nko adaba mpranchi no eno ho nkyerɛkyerɛ ne wode na ma na wode ma wa santimantem ha na obi eso sei ni titiri ani media general ene na juma hudu a ekeka ho a ye ti mu titiri pa ni onieti ye bo mu kokko se ensam a na watching profit na onieti bi so e ma ye bi o ma ye na edi nipa ko prison ye wo election year sabe de ye wo pe no bia pa ke nyina sha atade kro nipa no ye party A na ye party B no nkyere se sabe oyotamfo nti ye nyina asem a wo tena radio so aka asem a wo gina bonten so aka no se wo ya hweyie fi se eye fidie obi a betima ye den atombi na ya brabo a ye bo no ya hwani ye ni atwe ho afiri enema ensa o megiri se ye a ebema prison ye betima kwati edamase brebi atwam no yewra kwakudua wono ne ye pene a woda hope for prisoners and civilians Ghana ano na ate se wode afutu matitru ne mabunu se yesi abato afimu no wo mo hwe wo hu ye na ya mo wo mo se koto na ye wie kura no
medo ko na afia poku ansem bi a wototo ede ma nananom mpanimfo bi e wo man mu ene sade sabio akokɔ ne sekan emo nkuro nti e wo se ho kyɛw paba eno ena enkra na ba mpanimfo nso ani abere wo se hye aman ne dɔm atena se kyɛ se no kwasem ni ensem na ntwaye na kyɛw pa ya emu eduru na wo se ba enye ne ani kyɛw pa no we nyina nkamfu ano ba de ama asanteman enti nananom akyea me nyina bokutu ehyiai na yewura wo se hye aman wo de nsem yi tudwa se media general na asemi nyina kokofiri ba ye afia poku ateti bi de ba bonten a wanhwe etex e wose wo gina so kura e de kasa nenso wo baba nanum ka de opebia e de kire mpanimfo na ne nyina nkamfu ano wo se hye aman etoto bi e de ba bonten kire wo mani brabre ne se de wose wo mama mra e ye adwuma Extra what? Heavy. Mr. Martin, so de chapa mu eduru ede ba we asanteman mabunu na yewura hye aman etena ase ekasa edema wonom no na ansana na chawpa no kura di kan aba nanso chawpa no manhia nsum esanze wom no se chawpa no hapo te sa nanta womo answa chawpa afia poku ya ne domo a wono baaye e de be ne wobusa se wonya adwuma ho de ene nka se busuafo kura na de ne ba enti kwampa se wono fa so no enye no so na womo fa enti wonko na se yemusu a egusu a edinachi ene afia ba bia wo bia kan ho na kwadwane to nyame na nyame somafo ya wode asundwe ntontonsom e baaye no se menka ncho se nyame de chen abosome foforo ye bewura mbosome du ne de to so miensa kosi nwotwe worum bebubu mponkyere pa no me ne de dada dodo na akomu e wawadiem ana osikasem ebia na yare ni nyina ase e ba betu na cancer nso bekoso ekuma se culture center enti ana wahye no nso na wonua wonso odo ho ahyembi na enhyira no waye mu fafafo sabre uduru Swaziland nom ene Johannesburg Botswana ene South African countries na adaje ne poso 21st clinic nam ho wo yes atika ho adwuma enti odihye bi wo ho a entem no wabo wo mo panchi se ye mehwe no we nyina no wo mo ko amfa Ghana de na nko eda so wo ho ye adwuma nkrabata na burudunum 0540311311 ye adwuma papa ko yemfa mfidie hwehwew na fe edupa beje wo no yemfa nkan wo nkwa ya asabia ho me nka nche wo se ko fertilizer di na emom wo no bae na enko yie ni de OCP fertilizer ene beboa wo ye asase yi 055-590-9437 baby etonko ho nema bia akwa bise no ase na fa kokoye wo nema yi na nipa wo bedi sa no bae no nso no na ho oden no e chense de 15G anopa yewura sante ebo Benedict wonne semufo a wo sansem num na obapa akosweso muanso chinchima fidie ni nyina funuma ma wote yenka e wa chirichiri ene abenche mu Ken Zuka ene dom no nso ene de enko Facebook YouTube ene baabia edi ameje so e japia apamdada kase boda mu dom e wo hodoso se yeso mpa 90.7 98.9 na 93.1 wo mu nyina ho oden ka ho bi ene ebeso mo sabre de o manhene ye odubu achigu